Ibihe byiza abakunzi ba Ibakwe Media TV tubana kuri uyu muyoboro ni amakuru agezweho mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ni amakuru agezweho aka kanya ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Congo live. Ndakubwira ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo agiye kurekura abandi basirikare benshi bagiye kunyura mu kiyaga cya Tanganyika bakaza hano mu mujyi wa Baraka bakiyunga ku bandi, ubundi bagahangana n'uyu mutwe wa M23 watangije strategy nshya yo kurwana muri ibi bice nyuma yo kuva Sange berekeza Luvungi hafi ya Kamanyola. Byateje ubwoba bukomeye cyane igihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru menshi cyane aturuka ku rugamba aravuga ko deployment ya AFC M23 berekeza mu bindi bice yo yamaze gutangira. Ni nako special force ya M23 yaturutse ahitwa Bukavu ndetse no mu bice bya za Lumbishi na Numbi muri teritwari ya Karehe. Byateje ubwoba, ndetse perezida Evariste Ndayishimiye aranavuga ko vuba aha Uvira ngo ishobora gufatwa, ariko nawe ngo agomba kwihorera bikomeye cyane ku mutwe wa M23 mu gihe Uvira yabifashwe cyangwa igeramiwe. Ndakubwira ko kandi perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ku munsi wa nyuma w'inama ya Afurika n'Ubufaransa yaberaga i Nairobi muri Kenya ku itariki ya 11 kugeza ku 12 Gicurasi, ntabwo mwabimenye, ariko perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye guseba, niba ariko nabivuga, yongera kwibasira u Rwanda muri iyi nama ya Afurika. Ati njyewe icyo nshaka nuko u Rwanda rufatirwa ibihano. Ku munsi wa nyuma rero w'iyi nama, perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yari afite umugambi wo kongera kwibasira u Rwanda nk'uko yabigenjeje kenshi nyine agenda abikora. Abari bari muri ibi birori rero barimo na perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni n'abandi bari muri iyi nama nyine bitabiriye iyi nama, bavuze ko igihugu cy'u Rwanda kidakwiye kuza muri iyi nama. Tshisekedi arangije ibi birori, ubwo byari bise birangira, nyine yahise asubira mu byicaro bye, ndetse iyi nama irarangira asubira i Kinshasa. Ariko we ntiyashakaga ko iyi nama irangira batavuze ko u Rwanda nyine ngo bongere basase inzobe bavuge ko u Rwanda barufatira ibihano nk'uko yabishakaga. Yatashye ababaye ku buryo nyine yanarakariye perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda watumye atavuga ijambo rye muri iyi nama ikarinda irangira. Ndakubwira rero ibyo Tshisekedi yaragiye kuvuga, ndetse ndanakubwira ko leta y'u Rwanda iri kwamagana kenshi ibirego by'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bashaka gufatira ibihano u Rwanda barwikoreza imizigo yose yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amakimbirane amaze iminsi ahari imyaka itabarika. Ndakubwira ko imirwano ikomeye cyane yahuje M23 n'ubutegetsi n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa byongeye kudogera nyuma y'iminsi myinshi cyane, agahenge gashyizweho. Ariko ndabona uburasirazuba imirwano ikomeje gusakara mu bice, noneho i Rubero hongeye kubura imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Rubero. Ubuyobozi bw'ibiro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 4 murabyibuka, nibwo bwatangaje ko basabye ko impande zombi mu burasirazuba bwa Kongo zitanga agahenge k'ibyumweru 2 gusa. Ku itariki ya 5 murabyibuka, no ku itariki ya 19 Nyakanga ibitero byahise bikomeza. Uwitwa Adrienne Watson, umuvugizi w'akanama gashinzwe umutekano, yavuze ko agahenge kareba ibice 2 mu mirwano, kandi imirwano nyine ibice byose birimo abaturage, ngo agahenge kagomba kubahirizwa vuba na bwangu. Ariko ibyo ntibyubahirijwe, ahubwo imirwano iracyakomeje n'ibitero bikomeye cyane byongeye kubura muri teritwari ya Rubero. Ndibuze kukubwira ibyo ari byo. Ndanakubwira ko kandi mu gihugu cya Uganda General Muhoozi Kainerugaba yashyigikiye bikomeye cyane minisitiri w'ingabo ngo abe perezida w'inteko. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ashyigikiye byeruye uwitwa Jacob Aboze ku mwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko ngo asimbure Aneti Amonge wari kuri uwo mwanya muri manda ishize kuva muri 2022. Ndakubwira ibyo General Muhoozi yongeye gutangaza. Ndanakubwira ko muri Uganda kandi hari amakuru menshi cyane avuga ko igihugu cya Uganda nyuma y'uko
abajenosideri ba FDLR binjiye ku butaka bwa Uganda. Hari amakuru avuga ko ngo aba FDLR bari binjiye bose bamaze kubasubiza iyo baturutse, nyuma y'uko bamenya amakuru y'uko FDLR yatangiye kwica abantu mu gihugu cya Uganda, cyane cyane ku mipaka ibahuza n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ituze muri ibi bice byose byegereye umupaka, ndakubwira ibyari byo nabyo nkubwire aho bigeze, mwagiye mubyumva mu minsi ishize. Ndakubwira ko ASM 23 yashinjije Human Rights Watch gukorera leta ya Kongo. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ryashinjije umuryango wa Human Rights Watch kubogamira ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka, avuga ko Human Rights Watch iri gutwikira amabi y'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, ikibasira umutwe wa FCM 23 ndetse n'ibyinshi byagiye bivugwa mu bitero bikomeye cyane bikomeje kwibasira abanyamulenge mu Minembwe ndetse n'ahandi. Ndakubwira ibyari byo nkubwire na byinshi byavuzwe. 5 reka mbahereza ikaze, nanabasabe gukora subscribe aho hasi, nicyo kintu cya mbere kugira ngo tujye tubana kuri uyu muyoboro umunsi kundi. Reka munyemerere mere muri iyi nama ndetse n'uyu mugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yari afite wo kwibasira u Rwanda mu nama ya Afurika, n'Ubufaransa yabereraga i Nairobi muri Kenya. Umugambi wa Perezida Tshisekedi uko wapfubye ubundi. Kuba warapfubye ubundi si inkuru, ariko ubundi icyari kigambiriwe ni iki muri iyi nama ubundi ku ruhande rwa Tshisekedi, dore ko n'ibyavugirwagamo byasaga nk'aho bitamureba. Ku munsi wa nyuma w'iyi nama ya Afurika n'Ubufaransa yaberaga i Nairobi muri Kenya ku itariki ya 11 kugeza ku ya 12 Gicurasi 2026, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuye muri Uganda igitaraganya, afite umugambi wo kongera kwibasira u Rwanda nk'uko yabigenjeje mu minsi yatambutse. Ndetse abari bari muri Uganda mu birori byihariye bya Perezida Yoweri Kaguta Museveni n'abandi babikurikiranira hafi ndetse n'ababikurikiraniye kuri internet bavuze ko Perezida Tshisekedi yavuye igitaraganya muri Uganda, kuko batekerezaga ko nk'abandi bakuru b'ibihugu barimo na Tshisekedi bari burangize ibi birori bagasubira i Kinshasa, abandi bagasubira mu bihugu byabo, ariko we ntiyashakaga ko iyi nama y'i Nairobi irangira atayigaragayemo ngo yongere kotsa igitutu igihugu cy'u Rwanda. Ku itariki ya 12 Gicurasi 2026 nibwo umuvugizi wa Tshisekedi Tina Salama yatangaje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atagiye i Nairobi kwivovota, ahubwo agiye gusaba abantu guhagarika guceceka mu gihe igihugu cyabo kimaze imyaka 30 gikorerwamo ubwicanyi kubera ubushotoranyi ngo bw'u Rwanda. Nyuma y'iminsi 2 gusa y'iyi nama irangiye, umuvugizi w'ibiro bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi yitwa Fara Mwamba Kayowa ku itariki ya 14 Gicurasi 2026 nibwo yatangaje ko igihugu cyabo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyitabiriye iyi nama y'abakuru b'ibihugu y'ubufatanye bwa Afurika n'Ubufaransa, kandi ngo cyasabye abantu kudakomeza guceceka ku bwicanyi bwakozwe mu myaka 30 ishize kubera ubushotoranyi ngo bw'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni umwe mu bayobozi bari i Nairobi muri Kenya ubwo habaga nyine iyi nama yari yayitabiriye. Yatangaje ko ibyatangajwe na Kayowa ari ibinyoma byambaye ubusa. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati ibiganiro byose byagiye bibera ahibye hino hatandukanye, ati muri iyi nama y'Ubufaransa, ati ubu si bwo buryo bwiza bwo gutangaza ubu butumwa. Ati Minisitiri, ndakubwiza ukuri, ibi ntabwo ari wo mwanya mwiza. Aha ni Nduhungirehe wabivugiraga muri iyi nama n'ubundi. Yagize ati ibi biganiro byose Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi cyangwa umuhagarariye ati ntabwo bari bahari kuko intebe bari bagenewe yari irimo ubusa. Ati ibi biri guca amarenga yuko urugendo rwa Perezida Tshisekedi muri Uganda ajya muri Kenya rwagoranye mu buryo bukomeye. Ati rero ibi biganiro bitatu byose umwanya wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari urimo ubusa. Ati kubera iyo mpamvu
Kinshasa ntiyashoboye kugira icyo isaba, ntiyagakwiye kugira icyo isaba muri ibi biganiro. Ati leta y'u Rwanda rero yo yahise yamagana ibi birego by'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, bagaragaza ko ari ibirego bidakwiye ndetse ko bikwiye kuko bidakwiye guhabwa agaciro, kuko ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatewe na politike mbi ya perezida nyine Tshisekedi. U Rwanda rwasobanuye ko imitwe irimo FDLR ikorera ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo irimo abahoze ari abo mu ngabo za EXFAR z'u Rwanda, EXFAR Interahamwe, ndetse bahawe ikaze n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa kuva ku bwa Mobutu Sese Seko Kukwendo bwari bushyigikiye nyine izi nterahamwe kugira ngo bazatere igihugu bakomokamo aricyo cy'u Rwanda. FDLR iracyakorera ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, n'ubu ngubu ihora igaba ibitero ku Banyamulenge bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse baracyafite n'umugambi wo gutera u Rwanda ndetse no guhungabanya umutekano w'u Rwanda muri rusange. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kuyiha ibikoresho n'ubundi bufasha bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku mutekano wo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Tshisekedi ibi ntabwo yabirebaga, ahubwo we icyo yashakaga ngo ni uko u Rwanda rwongera gufatirwa ibihano kugira ngo akinge ibikarito mu maso imiryango mpuzamahanga itaza kuvuga ku biri kubera ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Reka munyemerere nerekeze mu makuru y'imirwano, ariko mbere gato mbanze mbabwire ko igihugu cya Uganda, mbere gato yuko mbabwira ibyatangajwe na General Muhoozi Kainerugaba, reka mbanze nkubwire ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yagaragaje igituma Human Rights Watch yibasira u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yagaragaje ko umuryango wa Human Rights Watch uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu utavuze ku Rwanda akazi kawo kataragaragara. Ubu butumwa bwa Yolande Macron bwanyuze ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter ku itariki ya 14 Gicurasi 2026, buragira buti Human Rights Watch ifite uburyo ikora, ati kandi u Rwanda ruhora ari igipimo cyiza cyayo kigaragaza ko yakoze neza. Yolande Macron yanengaga iyi raporo ya Human Rights Watch yagiye hanze ku ya 13 Gicurasi 2026 ishinja ingabo z'u Rwanda RDF n'abarwanyi bo mu mutwe wa AFC M23 kwica abasivili bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no kubashimuta no gufata ku ngufu abagore mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo kuva ku ya 10 Ukuboza 2025 kugeza ku ya 17 Mutarama 2026. Ni kenshi na kenshi leta y'u Rwanda yagaragaje ko umuryango mpuzamahanga ko nta ngabo zawo ziri ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, basobanura ko icyo bakoze ari ugushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka kugira ngo ibibazo byo muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitazahungabanya umutekano w'u Rwanda. Agaragaza ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakorera umutwe w'abajenosideri wa FDLR ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kandi ko ukorera hafi y'umupaka w'u Rwanda, ndetse ibi bigaragaza nyine u Rwanda ko rukwiye kugira impungenge. Muri Mutarama 2025 nibwo imitwe y'ingabo irimo FDLR yarashe mu mujyi wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ubwo yari ihanganye bikomeye cyane n'umutwe wa M23 mu mujyi wa Goma. Ibisasu byinshi byarashwe byapfubirijwe mu kirere n'ingabo z'u Rwanda. Abanyarwanda bagaragarizwa iyo hataba harabayeho ubwo bwirinzi ngo hari kwangirika byinshi. Human Rights Watch isobanura ko mu bo waganiriye nabo harimo n'abayobozi bo mu Burundi n'aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo n'abasirikare bakuru ndetse n'intumwa nyine zari zaturutse Kinshasa n'Igitega. Raporo yawo rero ishidikanywaho cyane kubera ko abo bahanganye n'abarwanyi ba M23 mu bice birimo imirwano. Human Rights Watch yahise isaba ko nyuma y'iri perereza ivuga ko yakoze muri Werurwe 2026 hakorwa irindi perereza n'irindi genzura kugira ngo hagaragare ukuri kw'ibyaha byakozwe muri 2025
ibyo bigashimangira rero ko itizeye nyine amakuru yayo yatangaje muri iyi raporo nk'uko Yolande Macron yabitangazaga. Icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango nyine ufite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wibasiye u Rwanda nyine wifashishije amakuru y'ibinyoma nk'ayo, kuko muri 2017 murabyibuka Human Rights Watch yanagaragaje ko ku itariki ya 13 Nyakanga 2017 Abanyarwanda 43 bo mu burengerazuba bw'u Rwanda bishwe, bamwe barashwe n'abapolisi, abandi babanza gukubitwa, ndetse hari n'ababuriwe irengero bashinjwa ubujura. Iyi raporo yiswe all thieves must be killed yatumye rero komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikora raporo nyayo ku itariki ya 13 Ukuboza 2024 yerekana abanyamakuru bo muri Human Rights Watch batangaje nyine ababishwe barimo n'abakiri bazima, abandi bagaragara bapfuye urupfu rusanzwe. Human Rights Watch rero inengwa kubura ubunyamwuga mu bijyanye no gutangaza raporo, kuko iyo ibigaragaye nyine ko yibeshye cyangwa ikabona ko nyine yahawe amakuru y'ibinyoma, idashobora kubyemera nyine ngo ibikosore. Ni Yolande Macron wanengaga bikomeye cyane Human Rights Watch ku makuru igenda itangaza. Koko abasesenguzi b'iyi ntambara baravuga ko impamvu nyinshi zishobora kuba M23 gusubira inyuma kwayo ngo byaba ari ukwirinda kugotwa, kuko mu minsi ishize FARDC n'abazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bakajije ibitero bikomeye cyane mu Uvira ndetse no mu kibaya cya Rusizi. M23 ishobora kuba yarahisemo kuva Sange kugira ngo yirinde kugotwa cyangwa kugabanyirizwa inzira, ndetse no kubona ibikoresho mu bufasha mu ntambara zimaze iminsi zicicikana hano mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe wa M23 uri kurwana iyi ntambara ukoresheje inzira z'ubutaka, kuko indege zabo nyinshi bagiye bazihanura za kajugujugu, bagiye bagurutsa ku bice byo mu Minembwe, cyane cyane nyine zivuye mu Minembwe. Nyine ni indege ntoya mwagiye mubona, kuko M23 nayo irazigira, burya abatari babizi babimenye. Rero gushyira imbaraga muri Kamanyola bava ahitwa Shange mu birometero bike cyane uvuye Uvira kwerekeza hafi ya Kamanyola bishobora gusobanura ko M23 iri gushaka gushyira imbaraga ku nzira nyamukuru ijya Bukavu, ndetse no gukaza igitutu ku buyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo cyangwa guca inzira zatuma FARDC yambutsa izindi ntwaro. Aha Kamanyola rero, reka mbabwire wenda Kamanyola kugira ngo humve neza ubundi. Aha Kamanyola niho hahuza umujyi wa Bukavu ndetse na Sange na Uvira. Ni ukuvuga ngo ni inzira imwe yonyine rukumbi yerekeza muri ibi bice byose nkubwiye. Kuhagenzura rero kwa M23 birahita bituma FARDC itazongera kumanura izindi ntwaro zaturuka ahariho hose ziza muri eneo za M23. Intambara y'amayeri rero uko igiye gutangira ni gutya. M23 imaze igihe ikoresha uburyo bwo kwimuka vuba no guhindura imirongo y'urugamba. Hari n'ababona ko kuva Sange bishobora kuba uburyo bwo kuyobya FARDC ndetse no gukurura ingabo za leta cyangwa gutegura ibitero bishya mu buryo butunganye. Iri ni rimwe mu mayeri akunze gukoreshwa mu ntambara zo mu mashyamba, kuko no mu misozi miremire yo mu bice bitandukanye General Sultan Emmanuel Makenga yagiye abikoresha muri Kivu y'Amajyaruguru, kandi birangira atsinze intambara. Ibi bivuze ko rero umutekano muri Kivu y'Amajyepfo ushobora kuba igiye kuba ingorabahizi. Ni nako M23 iri kwerekeza Kamanyola. Ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku mutekano n'ubuzima bw'abaturage. Abaturage benshi bashobora no guhunga, kuko ubuhahirane bwambukiranya bwerekeza buva Bukavu bwerekeza Uvira, ndetse bushobora no kudindira kubera ikibazo cy'ingabo za leta ya Kinshasa zaba zigiye gusohoka muri Uvira zije gusanga M23. Bivuze ko aya mayeri ya M23 ashobora kugira ingaruka ku baturage, ariko bikaba igisubizo kuri uyu mutwe. Hari n'izindi mpungenge z'uko imirwano ishobora kuba igiye kumvikana hafi y'imipaka neza cyane ihuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu kibaya cya Rusizi. Murabyibuka ko Uvira ifatwa bwa mbere harashwe mu Rwanda ibisasu bikomeye, nubwo u Rwanda nyine rwabyitwayemo neza rugakoresha
uburyo bwabwo nyine bwo kurinda imipaka y'u Rwanda. Murabyibuka ko u Rwanda rwavuze ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kandi koko zirahari, kuko ibibangamira u Rwanda biba ari byinshi bituruka iyo mu burasirazuba bwa Kongo. Ku ruhande rwa FARDC bo bishobora kuba bigiye gutuma nyine ubutegetsi bwa Kinshasa burushaho kwizera ko bushobora nyine gutsindira urugamba, nyamara ari amayeri y'intambara M23 iri gutegura. Mu gihe rero M23 iri gutsindwa, benshi bari kuvuga ko ngo bishobora gukurura indi mirwano ikomeye cyane mw'abantu mwe, ishobora kuba igiye guhungabanya ubucuruzi bwambukiranya buva Uvira bwerekeza Bukavu. Nubwo hari abashobora kuba bari kwimuka bava Bukavu berekeza Kamanyola, aho M23 iri kwerekeza, gusa Kamanyola naho hari umutekano kuko M23 niho yamaze gushinga ibirindiro bikaze. Niyo mpamvu rero hakiri kare kwemeza ko M23 yaba yatsinzwe, kuko hari amakuru menshi cyane avuga ko kuva Sange berekeza Luvungi hafi ya Kamanyola bishobora kuba ikimenyetso cy'impinduka zikomeye cyane z'urugamba. Bishobora no kuba uburyo bwo kwirinda igitutu cy'ingabo za leta ya Kinshasa, nanone bikaba igice cy'amayeri yo kwitegura intambwe ikomeye cyane y'urugamba rushobora kuba rugiye kubura muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi abaturage bo bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara ikaze. Ibi bishobora no gutuma habaho izindi mbaraga zikomeye cyane, bigasiga AFC/M23 nayo yongera kwavansa yerekeza no mu bindi bice, nyuma y'uko ivuye ahitwa Sange ikahasiga mu biganza by'ingabo za leta ya Kinshasa.